Mara nyamazi usesilindi yakhasha indaba kukwekwezi FM. Yazi usigedlile uthluwile. Ayi, athi izizukulwana zikamusika Mhlanga unibikela lezi ndawa uliniwe zikozana. Uzwakele bonyana kunabazolwa abazola ngenhloso yokukhatha begodi nokuthumba omntazinyana oneminyaka eli-16 ubudala. Ayi, nakusesenjalo kunabazolwa abazolwe ngenhloso yokubulala obekungathi abona wemphurelana ngesikhathi sebandlululo unomzana Eugene Telebrand. Ayi, bese kuseni buthola ubaba uTitus Mabhena abika indaba athi kuze kusesenjalo uHarry Nel ushukashuke u-Oscar Pistorius ngembuzo, kodwana u-Oscar Pistorius akhange aphendule. Uzwakale sele athidla isililo. I didn't kill her, my lady. It was in my intention to kill her, my lady. Ayi, nje kubetha ngoJanuwari athi umhajo bese kunoba uMahlangu ukhuli. Ayi, bothola msekuseni umbuzana athi baba Mahlangu usibonile isichema seOrlando Pirates athi bengiyibukele nona kwami imbuzman athi ari wena imbuzman bengakabukeli weekend bematasa sakhulu namagigi nawo beka manengi mbuzman. Bese ukhula ngena athi yeche emlaleli kwekwezi FM.